شش به دما هولێری دەم باش تەماشەوانان هێژاوە گەشتەکان و ژنوچان جوارەبێ پێشکەشکردن دەستپێکێکی فەرمۆ سەرنوچە. لە مۆسکۆ کۆنگرە کوردی دبێنێ سلۆگانە فدرالیەتە ناودەوڵەتیش بۆ ڕەڤەندا کوردی هات لێدارخستن. جوانێکی باژارێ قامیشلۆ دێ زیندانە کە رێژیما ئەسەد دە ژیانە خۆ jî دەستدا. لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê jinên navçeya Cîndêrsê bi xwenîşandanekê ji bo serbestberdana girtiyan lêdarxistin. Kongrê Hewarçûnê yê Efrîna Rojavayê Kurdistanê lê derve daxuyaniya xwe ya dawî belav kir. 11 bin pêkirin derheqê rojnamavanan li Sûriyê di tîrmeha Bûrî de rûdane. جارەکەدن سلااو و rêzê ji bajarê Qamişlo dest bên û çeyên xwe bikin. Ciwanekî Kurd xelkê Qamişlo di zindana rejîma Esed de jiyana xwe jê dest daye. Du heşemiyê termê ciwanê bi navê Hekem Hukmet Silêman radestî malbata wî hate kirin. Deselatdariya ewlehiya rejîma Sûriyê lîsteyek ji sivîlên ku dibin eşkenceyê de di zindanên rejîmê de jiyana xwe ji dest dane, radestî navendên nasname û regesnameyan kir. Hejmarek ji wan navan hatin navendên her du bajarên Rojavayê Kurdistanê Hesekê û Qamişlo. Ku di nav wan de navê ciwanekî Kurd beriya demekê hatibû bincavkirin jî hebû. Malpera Encumena Niştimaniya ya Kurd li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye belav kirin. Ku ciwanê bi navê Hekem Hikmet Silêman di nav lîsteya ku gihîştiya navenda nasnameya Qamişlo de heye û dibin eşkenceyê de di zîndana rejîma Sûriyê de hatiye terorkirin û şehîd bûye. Li gor her du malperan ku beriya heyvekê Hekem Hikmet Silêman ji aliyê rejîma Sûriyê ve ji bo yedeka leşkeriya neçar hatibû bincavkirin. û di roja şemiyê çarê meha heftan ewlehiya rejîma Sûriyê termê wî radestî kesûkarên şehîd kir. Heman malperên navborî tekeskirine ku Hekem Hikmet Silêman dema çareseriya xwe ya tenduristî li nexweşxaneya niştimanî ya bajarê Qamişlo didît, ji aliyê çekdarên rejîma Sûriyê ve hate bincavkirin. Hekem Hikmet Silêman xelkê gundê Şermûx yê bi ser Qamişlo ve ye û xêzandar e û bavê du zarokan e. Beriya niha jî ji derên opozisyona Sûriyê navê 8000 sivîlên Sûrî yên dibin eşkenceyê de hatine terorkirin belav kirin. Ku ji wan jin û kal û zarok jî hebûn. Tevê eşkerebûna 8000 nav lê hîn çarenivîsa bi hezaran ji welatiyên Sûriyê nediyar e. لە مۆسکۆ پایتەختا رووسیا دۆهێ کۆنگرە کوردی دبن ناونیشانە فدرالیەتە ناودەوڵەتی ژ لێرێ خستنا کوردیان ناودەوڵەتی و هات لێدارخستن تێدا نونەرێنە ڕەڤەندا کوردی لە وڵاتین یەکێتیە ئەوروپا و هەژمارەکە وڵاتین کۆمەرا سۆڤیەتیە کەون ئەکو کەزاخستان ئەذەربەیجان و ئەرمینیا گەلەکە وڵاتین دین بەشدار بوون مەبەستاوان ئەوە کۆ لوبیەکە کوردی بەهێز لەسەر ئاستێ جیهانێ دروست بکەن دوێ دەربارەدا دکتۆر ڕەدوان بادینی یەک جێ بەشداربوویان کۆنگر بوو داخوایانیەک دەنگی تایبەت داڕکێ. ئەڤایا بەری 4-5 ساڵە بەرینها کۆمەلک ji ڕۆشنبیر و چالاکوانên Kurdê Ewropa taybetî Kurdê Yekîtiya Sovyetî caran ê berê li ser kar dikirin civînên xwe gel Almata li Kazaxistan gel Qirgîzya gel Ermêniya gel li vir li Mosko dikirin. Yani îja îsal anha nûnerê çend welatê Ewropa Xerbî jî hatin. Bi giştî teqrîben dora 120 dîlege hebûn yani nûner. Cara ewilê no tiştekî wilo bi vê hecmî çêdibe. Ji aliyê em bêjin resmiyetê jî de hikûmeta herêmê jî şandek baş şand û teqrîben 6-7 endamê nûnerê serokê herêmê nûnerê Nêçîrvan Barzanî. Evaya wek diaspora Kurdî caliyatê Kurdî hemû welata eva daxwazin hîn pêk nehatî li caliye xwe çêbûyê wek bêje a Rûsya gel van ev welatê ê ku hatibûn vexwendin ewan berîn ha çêkirbûn îro jî wek bêje do ew kar cîbicî bûn. Lê hîna em bêjin gelek welatê dîtir mane Brîtanya û Fransa gelek welatê dîtir ewana jî di demek nêzik de ez naxwazim tarîxê bêjin ji bona ez wan jî ezaj nekim wê li hevdû rûnên wê hewl bidin wek bêje sifûfê vê yekîtiyê hîn mezintir bikin û bibe yek rêxistin yek em bêjin munazeme wek cihwa wek Ermeniya em bêjin
یەکتێک هەموو کوردێ دەربە هەبێ یەکتیا کوردێ پەنابەر یانژی وەک بێژی مختەربینێ کورداش دەربە ئەدیژی گەلک مهم وەکی اسماعیل بشکچی حاضر بوو تنە گەلک خۆش گوت و شخصیا کوردی بناو دەنگ ئەندامی ئەکادیمیا علمی ئاروسی ساڵان هینە دەمێ سۆڤێتێ حیانها نادر نادیرۆف بسکایپێ ژی کازاخستانێ بەکرد طبعا مجموعة باجي جي علماء و ji Moskova em ê biçin Efrînê welatiyekî Kurd xelkê Efrînê ev e çar rojin windaye û tu zanyarî li ser wî tune ye. Hesen Reşîd jarkira ragihand ku welatiyê bi navê Ebdu Osman ev e çar rojin ji aliyê kesekî çekdar ve ji navenda Efrînê hatiye revandin û tu agahî li ser wî tune ye. Reşîd her wiha daxuya kirin ku Ebdu Osman xelkê gundê afrazêye û karê ajokariyê li Efrînê dikir û diriya arkê re banga diyarkirina çarenivîsa Ebdu Osman kir. لباجر بون یه آلمانیا کنگره هاورچون عفرینه لدروی ولات به داوی هات تیده داخویانی یک ده خالی بلاف کرد. کنگره هاورچون عفرینه لدروی لباجر بون لولات آلمانیا به داوی هات تیده گلک مجار هاتن دانستاندن و داوی کنگر ده داخویانی یک ده خالان تیگ دهات هات بلاف کرن. او خالجی اون یک پیوندی به حکومت ترکیه را جبو دوباره وگراد در بدر و پنابرین عفرینه بو خاکا خوا هر وها راوستاندنا گوهاتنا دیموغرافی یا گل عفرین رو دیده. دو داخواز حکومت ترکیه کرد گو بر پسیارتی اخوال برانبری بن فکرینن گو در حق ولاتین سیویل فکرین ببینه هر وها پاراستنا وان و مال و ملکن وان جدزی و ویران کرن و داگیر کرن مالان جعالی گروپین چکدارین اپوزیسیونی و سه بلگه کرن همی بن فکرینن گل عفرین رو دیدن. 4. پشتگیری هولین درخستن همی گروپین چکدار بو دروی دورا شای کرمنج و پشتگیری اسایش خوجهی کوش خلک باجار بن. 5. اکتیف کرنا رولا دادگاه سر بخواه بو سزادانا کسین توماتوار دبون پیکرن آنده. هر وها قربو کرنا هر کسی کی گزارر لی حاطبه جدست پیکا ایریشه لسر عفرینه. 6. پشتگیری انجمن خوجهی جبو به همو کاران رابن به تایبت دوار خواندن و تندرستی و وارندن ده. 7. دابین کرنا آلیکاریش بو عفرینه بریا پیوندی برخستن نافدولتی لهمو ولاتن اوروپی و جهانی. 8. رد کرنا تندتجیه و شر ترور به همو شیوینوی. 9. رپیدانش بو کو راگهاندن رولا خوبلیزه و کاری خوب سربستی بکد باجار عفرینه. 10. برفره کرنا چالاکین دیپلماسی لاوروپای بریا پیوندیه به دستگاه نافدولتی و سیویل ین برپرس. هر وها دوی کنگری ده 23 اندام جبو رفبرنا کمیتان هاتن هلبجارتن بو کمیتن هاورچون و مافی و آوری و راگاندن و پیوندین گشتی دوی کنگری ده هاتن هلبجارتن. خونیشاندن که جنان لنافچه جندرسی در کتی ده دخوازا سربس ولدان گرتیان هر وها راوستاندنا بین پیکرین گروپین چکدار در حق ولاتین عفرینی دکرین. لنافچه جندرسی لگندوار عفرینا کردستان سوریه خو پیشندانک جنان در کت دیده بین پیکرین بردوامین گروپین چکدار در حق ولاتین سویل هات شرمزار کرن. هر وها دخوازا سربس وردان بلس یا گرتین دزیندان وانده خو پیشندره کیج آرکر راگهاند کو بسدان جمالباتن گرتیان کو پرانیا وان جن بون در کت نخو پیشندانه کی لجاده سرکل نافچه جندر سی جبو دخوازا سربس وردان گرتین دزیندان گروپین چکدار ده کو پرانیا وان تمن مزنن و روشاوان یا تندرستی خرابه. همان جدری راگهاند کو خو پیشندران سلوگانین لدیجی گروپین چکدار بلند کرن و داخوازا راوستاندنا گرتنا ولاتین عفرینه هر وها سلوگانین لدیجی بن پیکرنان بردوام بلند کرن هر وها دست سر کرنا اوتومبیلین ولاتیان بکارکی خراب وصف کرن. اوه جارا سیانه کو خو پیشندانک جنان دردکوه دچند هیوین بوریده جبو بجی کرنا داخوازین وان و راوستاندنا کریارین گروپین چکدار در حقی سویلین عفرینه ده. اف خو پیشندان تین پشتی کو گروپین چکدار 16 ولاتین کرد لجندر سی گرتن و پشرا داخوازا پرین پر دکن. برانبری سربست بردان وان کو تانها 8 کس هین گرتینه.
ابدمک درجه بن پیکرن لدجی ولاتین سیویل ین کرد لعفرین زیده بونه کو گرتنا سیویلان بکارتینن جبو کو پرین پر جمالبات وان ورگرن هر وها هول ددن کو بریا وان کریاران بری ولاتین سیویل بدنا کوچبریه او دروی ولات خو پیشندران د داویا خو پیشندان ده داخوازش ترکیه کر کو بر پرسایتی اخو برانبری وابن پیکرنان ببینه بتایبت کریارن گرتن او دزی ویران کرنا مالن خلکی جالی گروپین چکدار و پشتی که هات بالاف کرن که پنج کامپین پنابرین سوریه لی ترکیه و ورن بالا کرن و پنابر و اجبو پارزگاه سوریه ین سینوری ورن و گوستن و ترسیه و گرا بشک مزن جه پنابرین عرب اجبو عفرینه هیه. لجر ناوه ناجبو کامپین سوریان میدیاین ترکیه نوچه و گواستن کامپین پنابرین سوریه ین لی ترکیه اجبو پارزگاه سینوری سوریه بالاف کرن. لگور چالاکوالان که رخصن افاد یا ترکیه خو آمده کریه اجبو والا کرن کامپین سوریان. و وکاستن وان پنابران جبو پارزگاه سوریه ین لسر سینور. کمترسیک مزن جانینا بشک مزن ج پنابران عرب جبو گند و نافچه و باجار عفرینه هیا. جدرن اپوزیسیون سوریه راگهاندنه کو بده هزاران ین ملباتن پنابران سوریه دناوا کامپان ده جکال پیر زاروک و جن هنه و بریاره ورن وکواستن جبو سوریه. تفی نزالالیک درباره رد کردن ناوان دا کوچ و کوچبران و تکس کردن رفبریا رخصن کاراساتان آفات جوی بریاره را و راگهاندن وان لسر و مجاره لهن جدرن اپوزیسیون دانا خویا کرن و تکس کرن کو کارکل سرویه که تی کرن. جبرکو هن ولاتی دناوا کامپان ده فرمانا بجهشتنا کامپه جوان را هاتیه. لگور آگاهیان کو 5 کامپ کتنه جیر بریارا والا کرنه ده. کو در دورا 50,000 پنبر لوان کامپان ده هنه. و مترسیه ولاتین عفرینه هیا کو بشک مزن لعفرینه بجه ببن. و ببریارا ریدانا دربدرن عربین غوطای روجهالات و پارزگاه دن و گریدان. او مترسیه بجه کرنا پنبرین ترکیه لعفرینه هفته مویه کتی کو برپرسین پیده خلق ده کامپین حلبه ده آسه هشتنه. و ناهلن توکس بری خوب ده عفرینه یان حلبه. ولگور آزاد عثمان اندام انجمن خوجهه یا عفرینه که هن آگاهی نتکسکری هنه که پیده ماین در دورا کامپان ده چاندنه. جبو ریگریج در کتنا دربدرن عفرینه وره کرن. که او یک دهیله دموغرافی عفرینه وره گوهارتن. نخواستم جد سپیکا ایرشا ترکیه و بریا ایرشی جی هر دم سروک ترکیه را دگهاند که اوه پینجیش صدیج خلق عفرینه ین لگوری اردوغان دبیجه عربن اوه وگرینه عفرینه. لو ما ماترسیه هری مزن جوی پروسه گوهارتنا دموغرافیا چیای کرمینجه. اما بچن کوبانی نوانده که تندرستی لباجار کوبانی بانگ لرخصن مروی و نافدولتی کرد و درمان نخوشی اصل اجبوان دابین بکه لگوری زانیارین آرکه و درمان بگشتی و درمان نخوشی اصل به تایبتی اودم که لکوبانی پیدا نابن برپرسکی نوانده تندرستی لکوبانی که نخواست ناویوی وره اشکر کرن زیار کرد که هجماران نخوشن سل لکوبانی گهشتیه شست کسی به و درمان جوان را پیدا ببه امان نوانده بانگ لهمو آلین مروی و نافدولتی کرد کووی درمانی پیدا بکن دزوترین دمده اوه بهتری 3 سالانه باجار کوبانی هاتی رزگار کرن جداعشه لتانها پیده نکاره پیداویستین جیانی دابین بکه. زانینگاه احرانی ترکیه آمدکارین خوش بو وکرنا شاخی خواه لباجار بابل با کوری سوریه ده هیوا بیده دکه بریاره او زانینگاه جشش به شام پیکوره که خوندن تیده به زمان ترکی و عربی و انگلیزی به سروک زانکوی رمضان تا شالان را گهاند که آمدکارین وکرنا زانکوی بره داویه و هاتون اشکره کرد که زانکوی آوان و خدمت خوندنش بو هزاران جو خوندوانان لدورن آزادگری پیشکش بکه. چکدارن یپگید داخیانی که دام دبونا خوش با رزگار کرنا پاریزگاه سویدا آنی زمان و برپرس گشتی یوان چکداران سیپان همو او یک جمال پرا شرق الاوسط را تکس کرد. چکدارن یکینین پارستنا گل یپگی پشتی آمدبونا خواه جبو رزگار کرنا پاریزگاه ادلب دانا خویا کرن و جاره آمدبونا خواه جبو چونا پاریزگاه سویدا یل باشور سوریه و رزگار کرنا و پاریزگاه جرخصنا داعش یا تروری اشکره کرن. د داخوانیه که ده چکدارین یپگه ده شمی راگهاند کجبر ایریشن تروری یا داعش یا ده 25 تیرمه ده 205 کس جه خلک سویده جیان خوش دستان و او وک هیزن باروانیه آمدن شر رخصنا داعش لهر درکی بکن. د داخوانیه یپگه ده هرواهاتیه او به پارستنا گل سوری پابندن که گل درزیان جوانه و اگر جوان هاتا خواستن او به پارستنا گلان لهر جهکی رابن. کو ایریشن هاتنه سر سویده وک ایریشن هاتنه سر جزیره و کوبانه گرینگن.
جالی خواه برپرسه گشتی یه چکدارین یپگه سیپان همو جمالپارا شرق الاوسط را تکس کرد هزین ویش بو پارستانا گل درزیان جرخصنا داعش یا تروری آمده یا. کوبر خو بدن پارێزگاها سوێدە ji bo gondawarê wê parêzgehê ya Rojhilat ji rêxistinê rêzgar bike. Beriya nihajî her du serkirdeyên PYD Salih Muslim û Eldar Xelîl amadebûna xwe ji bo çûna hêzên xwe ji parêzgeha Idlibê re dabûn xuya kirin. Ku ji destpêka desaletdariya PYD û rêveberiya wê ji deverên Kurdî re bi hezaran ji ciwanên Kurd di şerê bajarên Erebî de wek Reqayê, Dêrazorê, Minbic û Til Rifatê dane şehîd kirin. û pişt re bi aştî û selamatî wan deveran radestî rejîma Esed dikin. بله تماشاگران هجازی و گرم سر مجار درخستنا کنگره هاورچونا عفرینه یا کو دوه لواجار بون یا آلمانیا هات لدرخستن و تیدا وکو انجام جوی کنگری را داخویانیه که بلاف کرن به 10 خالان درکت امی بهتر بان خالان گفتگو بکن لگل میوان ما علی قاقو اندامی دسیا راگاندنا کنگره هاورچونا عفرینه لأوروپا بمر آمده ما مسدمات باش به باشه ما مستوى دست بکد مگوت دوه لواجار بون یا آلمانیا کنگره هاورچونا عفرینه هات لدارخصون هم بده خالان هون درکتن وکو انجام وی کنگری باش هون دخل خوی اگر ام بحثا بان هر دخلان بکن هون دخل خوی اكيد دوجن هون پیوندی لگل حکومت ترکیه بکن تاکو دزوترین دم ده ولاتین عفرینه وگرن سر جوارن خو وگرن گوندو نافچین خو لگوری نارینا و تا چرا ده حکومت ترکیه آمده یان جوی آلیکار به جبوه مبسته برگی ایوار باش و مسپاسیه و مسپاسیه و دکن گویندنگ ما در فرد دگین خلق عفرینه عفرینه دو در وی عفرینه ما هف مجلسه معناه مبارا هولدن او رقمه 8 پشتی 7 مجلس در عفرینه ده هاتن گشتن بعدی پلو زیتونه و بعدی امج ترور پیاده خلاص بون هف مجلسه 8 ام عامل کی مساعدنا جنب في حفت مجلسنا راح حارب كان ام دنج مجلس حفت يعني ام بخاجر متممنا وعامل کی مساعدنا ام في مجلسي حيشتما ده سبيكر ام قنوات فاكن اد حفت مجلس عفرين دو جنب دنج جندي بيجين الحكومات التركيه و دنگی وان پیگین حکومت ترکیه و پیگین الجهات الدولي يكونوا من كوريخو اي خدمي سر عرض العفريني بكن باشه امام است دنگن هنا دبيجن كو تشكدارين جروبين تشكدارين كو العفريني دمينن و دروجن بيدا و جعفريني دركبن بري خوبدن باجار ادلبي وتنه و ارتشا تركيا و العفريني بمينه باش قالوا الغوري نارينا و ارتشا تركيا و ريبدوا كو هون جاره كدن كارين انجمن سيفيل اكتيفكن ودس بكاري خو بكن سر عرضه مخدي هذا من طرق بيش دوية ده هذا مجلسكي إداري خدمية أما كوري إنه فيلاش كاري كهنا اللي بمكن أم نايشي ما منكم بيتدخل كن بس دعفريني ده وكيم طرقتي أم مجلس خدمينا حفت حيش مجلس ما دس بكري أم خزن ملاتي خو جفي شري هندري سوريا عامة وعفرين طيبتي أم خلص كن يعني باش يعني هون شو بيش بينيت كن ما موسى يعني و ارتشا تركيا حكومتها تركيا و آليكار ببوره جبو اكتيف كرنا كاري انجمن خوجهيان جيين سيفيل تاكو بكاري خرابن وخدمتها خلكن عفريني بكن أري دنجي ما دقيني حكومة التركية وما منظمات جهانا وخلق جهانا بمرة يردم دكن دنجي ما بحكومة التركية جينا بكوري خرابا بالتزامات خرابا يعني هرو تركيا بما انه تركيا فيلاش كرنا تركيا هونين وتركيا بعمليه بالزيتون روبي هو مجبوره امن وامان تيكي منطقه عفرين وفي ملاتي بباريزني باش ماموسا و كونغري هاورتونا عفريني والتركيا اباكر باش يعني جبرت اف كونغري و دوه لباجار المانيا هات لدارخصن ببره لولاتي المانيا هات لدارخصن بتايبتي الباجاري بون يعني كما اف كونغري دو هات لدارخصن تمام اگر اف كونغر لتركيا هاتي اباكر بخا ام السر عرضي الى عرضي الشغل حفت مجلس العرضي الشغل ام نكون ان كان كانوا ام نكون فاشرن في شمال التخا فصائل هنا اشخاص هنا نيلن في مجلسنا بدستيخو العفريني بالشغل برحتيخو بالشغل ام مجلس مال اوروبا
اعلان کرد گم بانو رو حرکن گم بیلن بلو تشتید خوزن به عرضه را بیانه هانا ام نكون بين تجاوزات هانا فصائل هانا ناخذن هانا حق فيرا هانا بشكل قومي ناخذن في مجلس عفرين المدس بكرنا برحتيه خو بشغلن طبعا هنجي هرب مره يردميه جدي كانوا دخازن ام يعني في مجلسنا بشغلن وكاركي بقدمينا باش ما مستكار بروجرام او يانجي بروجين و لاوروبا تشنا و تشا مدكاري كرنا هنا تشبيش افرجو صلافه ومنج مؤتمر هوتنا دار طبعا المؤتمر ده ام بيستو سي اندوم بوم تمام بله بيستو سي اندوم ما جي بينج هي دار خستن هيوك ماليه وهيوك علاقات عامه و هيوك مجلس وعلاقات عامه واعلام وهيوك يغوصي ما جي دار خست بينج هي ما جي دار خستن بيستو سي مروضه باش ما مستكاري و هوني تشل اوروبا بكن كار بروجراما و بروجين و لاوروبا هوني تشي بكن من بيشدد مطارقوت في مجلس حفظ العفرينة ام مهتم منه وام عامل كمساعد جوانا رانا يعني الدنجي وانا ام كي بيجن هيئات الدولي ولا ام كيف دنجي فون بيجن هيئاته وبيجن الدولة وبين قنوات ذابن ورتي مثلا الى عرض الشغله وحكومات التركية حكومات التركية ما بقول فون دستيخو بيكري هف مجبورنا امن وامان جوي ملاتيرو دارخينا یک جوان هر ده خالان ون تدا داخوازا پشتوانیا دارایی و هوارچونه و گلک وارن دندکن باش اف داخوازا وش کیجان آلی ریه جی ترکیه ریه یان جی آلی ناف دولتی ریه هم وی داخوازا کیجان آلی دکن داخوازا پشتوانیا دارایی خوش كمان امنها وكيما تربطي ام بشكل سياسي ام نكون كان ام ضمن بشكل خدمينا حاليا عفرين ام دخازن في شغل بملت خرب عفرين دولتك بالسر خابو هرو ام بين بندستي دجمن داي عفرين جروج خاض بندستي دجمن حتى فيرو جدا حاليا وقت ام دين كاري خدمي ام كملت خر يردم كان كيل سر عرضه مسيطره ام مستعده ندستي خود دستي ويكو بله گلک سپاس جبو میوانه ما علی قاقو اندام دسته آراگاندنا کنگره هاورچونا عفرین لأوروپا زور سپاس اتراگاندن کولات ایران همو هولن خودکه جبو کوچکدارین پیدو امریکا جهف دور بخه بریا پارتیا کارکرین کردستانی ایران هولا برینا پیوندیان د ناوبرا پیده و امریکا ده بریا پیشکش کرنا هندک دسکفتنان جپککره دکه لگور زانیارین تایبت کو گهشنا آرکه ایران پیشنیاره دورخستنا چکدارین سوریه دیمقراطیک ین به سر پیده و کو پاسکه پککیه لی سوریه جه امریکای کر برانبری پیشکش کرنا هندک دسکفتنان جبو پککی هر لگور زانیاریان کو ایران همو کارینین خواه دکه جبو پیوندیان دناوبرا چکدارین سوریه دیمقراطیک یا به سر پیده و به امریکای را ببره بریا گلک دانوستاندنان و جیوینان به چکدارین یا پکیره. لگور زانیارین آرکه کو ایران ده ترسه کو پککه لی تنشتا امریکا راوسته ده شرکی ده لی دیجیوه اگر رودا. هر وها هاتا راگهاندن کو جیوینن کو دنابرا شاندین به سر پیده و رژیم سوریه به سر پرشتیه که ایرانیه و اولات گرینتی داره. جبو بردوامیا دانوستاندنان دنابرا وانده. او ولات هری گرینتی داره جه دورکتن امریکا و پککه جهف. مترسیا ایرانی جه امریکا ده سوریه ده جبر هولین بردوامین امریکای جبو درخستنا ایران جه سوریه. یان جی کم کرنا آسته هبوناوی ده باجار و باجاروکن سوریه ده. بریا چند روزان شاندک جه انجمنا به نوی سوریه دیمقراطیک یا به سر پیاده و سردان شما پایتخت کر و جوینک لگل برپرسن اولهی و سیاسی رژیم سوریه لآفیسا لیوا علی مملوک لدارخستن. هر لگوری زانیارین آرکه کو ده جوینن کو دو روزا بردوام کر بحثا را دستکرنا باجار و باجاروکن کردستان سوریه جبو رژیم سوریه هر وها تکزیل سر لدارخستن هلبجارتن شارداریه لباجار و باجاروکن کردی کرن. رخصتنا كسوري تايبت بروجناموانان راپورتك درباري بن بيكرينين لديجي روجناموانان لسوريا دهي بابوري ده بالافكار بهتر بيزانين في راپورتي ده. ناوندا سوریه یا آزادیا روجناموانان یا سر بکومبن دا روجناموانین سوریه در راپورتک خود دیار کر کو او یا زبن پیکرین کو شناسی را گاندکاران لخود گره
دناوان ده کامیرامان نیراز سعید و چالاکوان محمد الدمشقی یین کو دبن اشکنجه ده د زندان رژیم سوریه ده جیانا خوش دزدانه هروها پیامنیر جنگی کانال سمایا به سر رژیم سوریه و مصطفی سلامه دما شوپاندنا شر درای جیانا خوش دزدا لگوری راپورتی که هجمارا کشتین روزنامه‌وانان لسوریه جادار 2011 و تنها گهشتن 434 روزنامه‌وانان لگوری وان هجمارا رژه بن پیکرنان دوی هیوا بوریده بهتر بو جه هیوا بریاوی که بتنه 3 بن پیکرن هاتن رودان کومبند روزنامه‌وانان همی آلین شر لسوریه برپرس دبر وان بن پیکرنان ده دید که آلین اپوزیسیونه برپرس بون دبر 5 بن پیکرنان ده دناوان در رگری لکنالا که سوری جبو کار بکه لباکور سوریه هروها رگری لکنالا حلب اليوم جکار لباجارک اتارب هروها رژیم سوریه جی برپرس بود دبر 4 بن پیکرنان و کتیبه الحمزه یا بسر ارتشا سوریه یا آزاد دبر یکی ده برپرس بو بریا گرتنا چالاکوان لیث عبدالله هر لگوری راپورتی کو پرانیا بن پیکرنین کو ده هیوا بوری ده لسوریه رودان لی پاریزگاه حلب بون کو بهتر جه 7 بن پیکرنان رودان پشتره پاریزگاه شام و گندواره وی و درع و قنیطره که بتنه 1 بن پیکرن لوان پاریزگاهان رودابون. رژیم اسد دست به وگوسنا در بدران جه پاریزگاه لاصقی جبو حلب کریه لگوری زانیاریان که به بهانه وگر روشا آرام جبو حلب رژیم سوریه دست به وگوسنا در بدرین حلب جبو دور رأس البسيط لاصقی جبو حلب کریه لآلیه کی دیجی در بدرین لرأس البسيط بریار رد کرن و خواستن که قربوی که جوان را وره پیشکش کرن جبر کومال وان لحلب هاتن روخاندن. جدرن خوجهی را گهاندن که بری و بری ناوند لیکولین زانستی لباجار مصیاف لپاریزگاه حما عزیز اسبر هات کشتن. ارلگوری زانیاریان که ده انجام تقینا ماینه کد اتومبیلاوی ده عزیز اسبر لگل آجوکاری خواه جانا خواه جدزا. دکتور عزیز اسبر ده کاری چکرنا توپان ده کار دکر و بنزیکونا خواه جه سروک سوریه بشار الاسد را ده هاتن آس کرن. رانگاه سوریه یا مافی مروان را گهاند که خصنا داعش لپاریزگاه سویدا دیلکه لجم خواه کشته روانگه دیار کرد که داعش جوانکی تمن 19 سالی که او لگل 35 کسین دن گرتبون پرانی آوان زارو کوجن بون کشتن. 25 هیوا بوری در خصنا داعش ایریشی پاریزگاه در سویدا کرد انجام ده 36 سیویل دیل کرن و بهتر جه 200 کسی جی کشتن. کمیسیون بلندی آن توانی گرتی کاروبارین پنابران را گهاند که وان تو هماهنگی لگل تو آلیه کی نکرنه جبو و گرا پنابرین سوریه جبو ولاتی خواه بردف که بناوی کمیسیون لأردن محمد حواری را گهاند که مگلک پیشنیار بیهیستن درباری و گرا پنابران لیتانها متو هماهنگیان هفریزی لگل تو آلیه کی نکریه حواری هروها تکس کر که کمیسیون پیشگریا و گره دکه اگر برازیبونا پنابران بو اگر او وگر او لهیا وان بپاریزه. کتی خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا هماهنگی لگل رخصنا طور هماهنگی لپاریزگاه هولری کور سکری و بریه جه اندام یکتی خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا لدار خستن. ئێمە وەکو یەکیتیە خوێندەوان و جوانن دموکراتی کوردستان ڕۆژئاوا بە تەنسیق و تعاون بە ڕێکخراوە تۆری هەماهەنگی ڕێکخراوەکان کە مەخۆست ڕاستی وێ دەورێ ئەم ئەنجام بدن سەر فەن القیادەك و چاوەکاربن ستافێ هەیئامەی کە تایبەتەش هەیئامەی فرعرە و چاوەکاربن بهتر هەرێکی دژێ خۆدا کار بە ئیدارە قسمێ خۆ بکە ئیدارە بەشی خۆ بکە و پێشخستنێ بکێ مەجارە کاری خۆدا ئەف دەورەژی ڕاستی کە مامۆستا سیروانگەردی کە پێشکەس کە ڕاستی کە وەختەی تەقدیم کە بشکلێکی وکە بژن بشکلێکی نموذجی راستی چکی که خوش تقدیم کرد که اف دوره دروجه بردوام کرد که و حوالی ما که راستی استفاده که باشی کردن و کاربن پیش روزی ده اف معلومات و خبرات و که بجنجوی دوره استفاده کردن که صبح دوباره عملی ده جوجه کرد. بگمان او دوره امریکا یچتی قطبیان لوانی کردستان کردینه توا ام دوره دو بابەتێک دوو ڕۆژ بوو لە ناو بارەگایە هەوڵماندا کۆمەڵە گەنجی قیادی کە لە ناو یەکێتی قوتابیان و لاوانی ئاوان هەوڵ بدەین
سوودێک بگەینی بە تایبەتی ئەو دوو بابەتی ئامادەمان کرد بوو فەن القیادە هوەری سەرکردایەتی کردن و ئامانجی تاک دەبێت چی بێت لەو دوو ڕۆژە زۆر بابەتی گرنگ و ڕژێندران زۆر شتی وەکو ڕاهێنەرێکی گەشەپێدانی مرۆی هەوڵماندا تیان بگەینیت چۆن دەبی تۆ ئامانج دیاریکەی ئامانجەکان چۆن دیاری دەکەی دەبێت ئەو خەونانی کە هاتە چۆن خەونی گەورەتر بەدێبێنی بۆیە کە ئێمە کاتێک باسی خەونی گەورە دەکەین پێویستی بە وڵاتە پێویستی بە کۆمەلگای لە هەمان کاتدا باسی هوەری قیادەکردن دەکەین چۆن دەتوانانی قیادەی ناو خانەوادەکەی خۆت بکەی خێزان چۆن توانی قیادەی کۆمەلگا بکەی قیادەی وڵاتێک بکەی ئەمانە ئەساسم بۆ ئەوەی کە گەنجانمان بەرەوە ئامانجە بڕۆن بۆیان بە هیوام سوودێکی باشان لێوەرگرت بێ ببێتە دەواازەیەک بۆ چوونە ناو کاری ڕێکراوەی و بۆ ئامانجی دروستکردنی وەکو هەم ئامانج وەکو هوەری سەرکردایەتیکردنیش Ez gelek spasiya mamoste serwan gerdî dikim ser vê dewra îroda me me fêrî gelek tiştê taze kir em wek endamê fira yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava gimkaribim ziyadtir karê xwe birêve bibin bi şeklekî muessesatî we gelek îstîfade jê kir inşallah karê me wê berdewam bê û tişin baştir em ê bikin. نویسکارن کرد رولکوان یا گرنگ ده جواکا کردی ده هیا کو ملتی خو هشیار دکن و ارکوان او ریا ملتی خو رونی بکن او جیبریا برهمن خوین ویجی نویسکارن کرد رولکوان یا گلک گرنگ ده جواکا کردی ده هیا کو ملتی خو هشیار دکن و ارکوان او روشا ملتی خو بریان ویس و رامان خو رونی بکن ده همو بابتان ده هلبست چیروک نویسا دیروکه گوتنسترانان و ویژه چاند و شوپاندنا کفنشوپیه و ورگراندنا چاندا بیانی به ریا و شانا کووار و روزنامه‌یان و برولا خویان تویراد بن دمانویسا خو دکن بربرجواندیا کرد و کردستانی ده و دیروکا خویا کردی و جینن. بله رولک گلکی گرنگه اگه بدن بر چاوش بر او چاوه ملتن نویسکار به روشنبیر به او ارکه سروانا کو روشن بکه تشتی گل دور عملتی چید به خاصتنم ام ده چار پرچه کردستانم هر چاراجی ام بندستن یعنی همی نویسای خو همی رامانی خو ایجاد چه هلبست به چه نویس به چه دیروگ به همی لازم دبن خدمتا برجواندیا کردستانی و سرخوبونا کردستانی رول گلک مهمه برهمین گلک نویسکارین کرد به زمان عربی درکت لگور هنرینان کو ددما فکرین و خوندن وان ویسکاران ددویستان و زانکویان ده زمان کردی قدغه بوله سرانسری سوریه ده و هینبون وان به زمان عربی بو هروها هولدان وان ویسکاران کو برهمین وان بگهن راده که برفره تم نيفسكار دبينا انه بعربي بنيفسنا وبيتر عالم جرب خوينا وبيتر عالم جوه بديه رغم انه اف تبدريها ملكي شاش بيجي يعني يرو بيويستا روشن بيري كرد اري بلاش خرا يعني قطرة بنفسنا بزمان عربي بس يعني جرينج انه بري خو بدي زماني خو وجوه بدي زماني خو وزماني كرد جبني بنفسنا ونقري انه ولا تاشرا داي انه اف قطرة من يعني اف بوستا من وبيجي جلق خوندوانان يعني لگور نرینندن کن ویسا وان ویسکاران به زمان عربی نایواته کو نزانن به زمان کردی بنویسینن لی دادن گی ملت خو بریان ویسا خو بگینن وان ملت عربی جی و هنج وان ویسکاران بونه پسپورت ده زمان عربی ده کو بدهان جبرتوکان بلاف کرن و گلک برهمین خورد و دولمند چاپ کرن. گلک ئاستانگی دکەبن پێشیا نویسکاران پێشیا ڕەوشەنبیران کو بکار بن بەرهەمێن خوێن ئەم بێژن وێژەیی بن یان ژێین یین هزری بن بەرهەمێن خوێن لەسەر دیاردەیەن جڤاکێ بن دیاردەیەن خراپیە جڤاکێدا گەلک کەس هەنە گەلک ڕەوشەنبیر گەلک نویسکار هەنە دەخوازن با بەرهەمێ خوا چا بکن لێ نەڕەوشەوایە ئابووری ڕێدە دێوا کوڤان بەرهەما چا بکن نەژی دەستگەهن هەنە پشتگیریە کسا بکرن حتی بکارن وان برهمی خود چا بکن. گلک آستانگی دکوین دو پیشیان ویسکاران ده. کونکارن برهمین خواهین ویجهی یان هزری یان نویسا کوکاربه ایش و آزار و دیاردین جواکی چا بکن. مینا زحمتی روشا آبوری کونکارن برهمین خود چا بکن. هروها نبونا دزگهن فرمی کوکاربن پیشگیریا وان ویسکاران بکن و برهمین خود چا بکن. وزحمتين هاي مثلا انه الفيسكالي كرد يقولوا مثلا
يرو تو او يعني دزجهن يعني فرمي نين اريكاري بوارا بكن قالك برهموان يعني آمده کرنا دا چابكن نه چاب کرنج بر وضع واي ابورينا وضعكي سراستا يعني شورشا تکنولوژی هشتیه کورژه خوندنا پرتوکان کمبه جبر همو آگاهی و رومان کتنه بردست خوینه رانده به ریا تورین جواکی تندمینه بر همین هنویسکاران رشنویسک الباوان و هولی خوانادن کو بر همین خواه چابکن دنارينا من ده رجاء خواندنا پرتوکان پشتی درکتنا سوشیال میدیا رجاء خواندنا پرتوکان گلکی کم بیا کسی کو دخوینن بهتر د ریا تورن جواکیره د خواندنا خادکن چه زانیاری یعنی معلومه کی بخوازن کو بزانن ور بگرن و استفاده جه بکن بریا تورن جواکیره بریا انترنت ده او دیاردیا کو راهجن پرتوککی و بخوینن یعنی رومانکی هر تشتی دکارن بردست و برای سوشیال میدیا دستینن رجا خواندنا پرتوکان جی کم بیا اف یکجی کسی نویسکار بهیوی دکی کو بر همین خواه چابکه دزگاه سما کرد یا چاندو هنری به کدا کومیتک جه کسایتی انچالکوان و نویسکار نافدار جه روژاوای کردستانی هاتبو دامزراندن و تاوی کوراستی گلک آستانگیا هاتن لی انجامین بسود دستخواه آنین مینا چاپکرنا چل ناو نیشانین پرتوکن کردیین جور بجور و بلافکرنا وان به برانبر و دانینا سدن کورس و سیمینار و کنفراس و هفدیتنین روشنبیری لگل رومالکرنا راگهاندنه و بسرپرشتی مالپرا سما کرد. ما بهتری چل عنوانا چاپ کر دیروک ناوان هبون هلبست هبون رامان هبون و بهتری 100 کنفرانس آجی بهتری 200-300 هفديتنا أمسيات أدبي ثقافي ناف عربو كرداد مشترك بعربو كردا ناف جاليات إمارات ما أستنجيه قالك ما زنديتنا مهاتن شاري مهات كرنج هر شهر قنصلية لدبي يعني قنصلية إيراني قنصلية تركي قنصلية عراقي قنصلية سوري ما قالك أستنجي درباس كرن بس أم قالك يجيب سركة رولان ویسکارین کرد ادمینه رولک گلک گرنگ ده جواکا کردی ده. تاوی کو راستی گلک زحمتیاتین لی هول ددن کو بر همین وان روناهی ببینن و بکوین بردست خوینه رانده. دام لط خوی کردی پیش بخن. بری بداوی هاتین دوباره سردوچه. لموسكو كونغرا كردي دبن سلوغانا فدرالية ناف دولتيج بو رافندا كردي هات لدار خستن جوانا كي باجاري قامشلو دي زندانا كريجيما أسد جيانا خوش دزدا لعفرين روجافاي كردستان يجين النافچايا جنديرسي بخوني شاندان كيش بو سربس برزانا قرطيان لدار خستن كونغري هاورچوني عفرين روجافاي كردستان لدربه داخياني خويا داوي بلافكر 11 بن پیکرن در حق روزنامه‌وانان لسوریه د تیرمها بوری در رودانه. جه سیده ارکاز آدیا روژاوای کردستان نیگران و چان جواره ها تا پیشکش کرن. هر شادن.